हाय गाइस बर्तमान आम आसी वेदव्यास रे पहुंची गलु। स्वर्गद्वार स्वर्गद्वार पार्किंग नहीं सब जगह अपलोड कर ना छोटिया छोटिया करिया। बर्तमान आम वेदव्यास रे आसी पहुंची गलु। हल्का रे जाऊ देख आगे बिलुआटा के डेई जाऊँ रे। यही आते थे ना पानी जाऊनु आउ बोलो पंटा हिडी देउनु पंटा देख कदर कदर याडे अछि आमे जे आइतिलु ये समय रे कहलु अष्टम क्लास रे आमे ही मज्जी की जाइतिलु झाडा शीत दिन खाली बाली हेदुनु मोर फोटो उठेलु फोटो उठा कार्यक्रम चली बर्तमान बुलाबुली सरला आम चलू हनुमान वाटिका। बुनादा कौन अब हनुमान वाटिका चलो नाम हनुमान वाटिका।
ବାହାରି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ବେଦବ୍ୟାସରୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଶୀ ଗହଳି। ଭୋର ଭୋର ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ କି ଆସୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ଫସ୍ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ବୁଲାବୁଲି କରି ହଁ। ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଟିଏର ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ବାଟିକା ବାହାରି ଯିବା। ବସ ବସ। ସୁନ୍ଦର ଖାଇ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହାଇଟେକ୍ ଛକ ପୁରା। କେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଯୋଉ ପଟେ ଗଲେ ହବ ଭିତରକୁ ଯାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହନୁମାନ ବାଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଲଗେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠା ସେଲ୍ଫି ନେବା ଫଟୋ ଉଠିବା ତ। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ କାଲି ପରା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ହେଇଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ଇଏ
ଛୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ଦେଇକି ମାରିକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। समलेश्वरी मंदिर समलेई चर्चिका मंदिर